I pozdrav svima ljudi, ja ću vam danas pokazati kako ja snimam klipove. Znači otiđete na Play. Na Androidu se ne može snimati, znači upišete Mobizen. Nemojte kao Mobizen Mirroring for Samsung, to nemojte, u tome virusa ima isprobano nameno, a i screen, ovo četvrto screen writer, tak nešto. Ok, samo si ovo prvo što je meni instalirano, ovo je za Mobizen for Samsung, većinom je za Samsung uređaje i te marke, a Mobizen tređaj Mobizen screen record, tak nešto. To vam je isto, ali na njemu vam jako šteka. Ako nemate isto Samsung ko ja ga imam, onda možete si ovaj Mobizen for Samsung, samo što će vam biti malo teže zato za naredit klip i to. Sada izađem, evo. Znači vi jednostavno kliknete na Mobizen for Samsung i kad se to instalira, oprostite ljudi, dobit ćete ovakvu ikonicu, ovakvu ikonicu i na nju kliknete i pojavit će vam se ovaj mali sa kojem ja sad okrećem, ako vidite, ko je sad u sredini. I kliknete vi na njega i gdje je ovaj kockica, tu je kamera, a gdje je ovaj za pauziranje, kao tu će vam biti 4 isto pravokutnika ili vam kvadrata i kliknete na to i u određeni dio klipa si tu si stavite si sliku neku na 5, 15, na cijeli klip i na koliko sekundi ili na koliko minuta, a gdje vam je fotoaparat, tu da vam je samo screenshot ili da si uslikate cijeli ekran. A gdje vam je gdje je sad ovaj pravokutnik, odnosno kocka, tu da kliknete na kamericu i odbrojavat će vam 3, 2, 1 i kad dođete sami izaći iz toga, naravno ova X kliknete i to vam je to. A kada želite ukloniti ovu ikonicu sam ovak prema dor, sad ne mogu, zašto snimam u biti. Ko na Messengeru, ako iko ima ovu aplikaciju Messenger, isto, ko nešto ima za poruke, isto, ovak vamo, tu ide za poruke od prijatelja slikane i sam kliknete na to i u chatu ste. Isto tako sam vamo i bit će vam X i samo na taj X i pustite sam i isklonit će vam se. A kad dođete snimat sam na to kliknite i to. Sad vam preporučujem, nemojte ovak tude i onda upalite Mobizen taj i što brže da uničete u ovu igricu, nego ne. Kliknite na Mobizen, pojavit će vam se ovo, otiđete šta tam u Fifu, evo, ali ja sam ušao u Gangster Vegas, u biti u bilo šta uniđete ljudi. I sad šta znam, evo. I vi hoćete da ekran sam vamo na kameru i govorite sa neki intro. Pozdrav ljudi, mi ćemo danas snimati klip. Ja sam Iggy Player, šta znam, a na primjer snimat ćemo GTA 5. I da danas ćemo se zezat i to sve. I samo onda i nasadite klip, a nemojte ko što sam ja prije radio, što je velika pogreška, kliknete na ovo i upali i odbravam 3, 2, 1, a vi kliknete na kamericu 3 i vi već vamo i pokušate unilaziti što brže što onda 2, 1 i opet u klipu baš glupo izgleda, čekate da vam se sve učita i još ako imate slab mobitel dugo se učitava i to je baš onda, da ne kažem, sramotno u klipu, tako. Ok, i kad dođete na Messenger svak i na X vam izađete,
da i brat mi izvadi ovu bateriju iz mobitela i resetira mi se cijeli mobitel i sve iz početka. Sad imam igrice, imao sam prije mislim Fifu sam imao, što sam još ne snimao, Combat 5, više neću snimat, ili ću ga snimat, ali neću iz početka. Zašto ga nemam, imao sam Combat 5 i Fifu, ja mislim, da, i Subway Surf sam se opet instalirao, mislim da sam ga imao isto onda. I brat mi izvadio bateriju i resetirao mi se cijeli mobitel, sad imam sve nove igrice i zato nisam snimao 2 dana, ona. Ljudi, to bi bilo to do ovoga klipa, sve sam vam pokazao, da, nisam vam još nešto pokazao, ok, nećete ovako vidjeti. Evo, ako ćete si, ali ja sad to nemam pojma, radite na klip ovaj. Na ove škare uniđete, ako imate već taj. Ok, evo sad vam to tako, sad šta znam. Ja se ne kužim u to odavde, ovo vam je ta linija. Pa do ovdje, tak nešto se mora. Tak nešto, evo. I onda valj nešto ok. I valj vam se onda... A onda vam se sjeća video i koliko će sad biti. A da se ima nikak. Dobro, ćemo deinstalirati, nakon je 9.6 i to bi bilo to, ljudi, od ovoga. Ok. Nadam se da vam se sviđa, ako je ostavite like, share i subscribe, a mi se vidimo u sljedećem klipu. Ćao!